Se vikam Bakrađevski Danilo, učenik sam vo 3. godina vo gimnazija. Se vikam Beliska Ulica, učenička sam vo 3. klas vo gimnazijata vo Struga. Ja se vikam Đoko Točkovski. Mladinski odred Denevska struga predstavlja Za Strugu omladinski odred predstavlja danas organizaciju najprimernijih omladinaca i omladinki iz srednjih škola u gradu i učenika u privredi, odnosno pretežno od učenika u Zavodu za zapošljavanje, od omladinaca koji su zaista svojom svešću, svojim dobrovoljnim pristupanjem svesno saznali zašto postaju članovi ovog omladinskog odreda. Pošto u njemu vide jednu organizaciju koja veoma vaspitno deluje u stvaranju ličnosti svakog omladinca, a naravno i ono neophodno, odnosno da se ovde pripremaju za odbranu našeg socijalističkog društva. Velika želja da stupim u redove ovog odreda javila se u meni još kad sam bio mali. Imao sam veliku volju i ljubav za vojnički život. Pre svega želja da se upoznam sa vojnim veštinama u našoj narodnoj armiji, da sklopim nova poznanstva, prijateljstva i slično. Zatim vežbe naše armije. To je bilo ono što me nateralo da budem član ovog odreda. Ovde smo upoznali mnogo stvari koje ne bi mogli saznati da nismo članovi odreda. Lično mogu da kažem da sam se ovde u odredu prvi put upoznala s puškom, sa njenim delovima i uopšte sa nekim vojničkim veštinama. Takođe, možemo da se pohvalimo da smo u sklopu naših vežbi imali mnogo predavanja održanih u Ohridskom garnizonu, koja su nam veoma koristila u obuci. Ali, razume se, pored tih predavanja, pored tih vežbi, imamo i više zabave, koja je sastavni deo naših aktivnosti. Poveće zabavi koji što se sastaven deo od naše aktivnosti. Ja zajedno sa svojim drugovima u ovom odredu sigurno bi znao šta treba da radim u slučaju potrebe. To je naš zadatak danas na ovoj vežbi, a na ovaj teren smo došli da vežbamo šta bi u slučaju potrebe trebalo da uradimo, odnosno da se brzo organizujemo, da sačinimo jedan raspored i da tako pružimo neprijatelju maksimalni mogući otpor. Ja se zovem Trajan Kočovski, nastavnik sam u gimnaziji, predajem odbranu i zaštitu.
a istovremeno sam i komandant omladinskog odreda evo već 3 godine. Neko da ima 3 godine. Znam da je i prema našem ustavu članstvo omladinaca u odredu na dobrovoljnoj osnovi. Odredot se zasniva na dobrovoljna baza. Kod nas u gimnaziji interesovanje za članstvo u odredu je veliko. Jako zainteresiranost za članuvanje. Zato smo čak morali da vršimo izbor i svi ovi ovde skoro bez izuzetka su odlični učenici. Mislim da učešće u ovom odredu predstavlja jedno nadovezivanje na nastavu koju imamo u samoj školi. Pored nastave koju nam profesor predaje, osnovnih elemenata vojničke obuke, kao i koncepcije opštenarodne odbrane, u ovom odredu primamo i nadopunjujemo najosnovnije elemente onoga što izučavamo. Da vam kažem da sam makedonska rekorderka u plivanju, i to u više disciplina, od kojih su mi značajnije 100 i 800 metara kraul i disciplina delfin. Ja plivanje također povezujem sa odredom u kome sam član. Zato što u ovom odredu učim mnogo više nego u plivanju, a pored toga, preko redovnih vežbi, stičem više kondicije, naročito za vreme zimskog raspusta, kada nemamo dovoljno treninga. Nemаме dovoljno kondicija za trening. U omladinski odred učlanjeni su pretežno mladinci srednjoškolci, Makedonci, Albanci i Turci. Također i omladinci iz radničke omladine. Zainteresovanost ovih omladinaca je velika i što je, čini mi se, još bitnije, još je veća zainteresovanost svakog roditelja koji ima dete, bilo da je u gimnaziji, u Zavodu za zapošljavanje ili u nekoj radnoj organizaciji. Želja roditelja te dece jeste da su obavezno članovi omladinskog odreda, zato što i sami roditelji smatraju da je uloga omladinskog odreda vaspitna i da preko te organizacije omladinci zaista dobijaju najbitnija znanja za pravilno vaspitavanje i sve drugo. U vreme formiranja omladinskog odreda ja sam svojoj deci rekao da se učlane, da se bore za one ideale za koje sam se i ja borio i spreman bio da položim i život. Moja deca, koja su ujedno i dobre učenice, aktivne su u odredu i ja se time posebno ponosim i od njih tražim, a i one su svesne da treba da nastave tradicije, da se bore za one ideale za koje sam se i ja borio u toku narodno-oslobodilačke borbe. Kao komandant omladinskog odreda Razme Malevski u Strugi, koji je formiran 25. maja 1969. godine, mogu slobodno da kažem da su od samog formiranja do danas njegovi uspesi isključivo delo opšteg interesovanja svih društveno-političkih struktura u opštini Struga. Zatim opštinske skupštine, koje preko sredstava iz budžeta svake godine redovno dotira aktivnost odreda, a isto tako i opšteg interesovanja skoro svih radnih organizacija u Strugi, koje svojim sredstvima potpomažu aktivnost odreda.